Ibi byiza nshuti bakunzi ba TV Barasa Network. Ni mukuri subscribe, like ndetse munasharinge. Tugiye kubagezaho inkuru icukumbuye ku mwicanyi Ruharwa wo muri Afurika y'Epfo. Umwicanyi wo muri Afurika y'Epfo yahamijwe icyaha cyo kwica abirabura batari bake mu gihe cy'ubutegetsi bw'ivanguraruhu apartheid. Yabwiye igitangazamakuru BBC cy'Abongereza ko igipolisi cyamukingiraga ikibaba agakora ubwicanyi bwarimbuye abantu benshi. Iyi nkuru icukumbuye yakurikiranwe n'abanyamakuru babiri, Issa Jacobson hamwe na Charlie Northcote. Louis Van School avuga ko hari abandi bagomba gusangira icyaha cy'ubwicanyi yakoze nk'abari bashinzwe umutekano, ariko igihe yavuganaga na BBC Africa, igisata cya BBC cyegeranya amakuru acukumbuye mu myaka ine ishize, yagaragaje amakuru ateye ubwoba atuma umuntu yibaza igituma ifungurwa rye ryihuse. Uhagararanye n'uyu mwicanyi Ruharwa mu cyumba cye, amaso yawe abareba hirya no hino kugira ngo ntihagire ikigucika. Igitanda cya Van School gishashe neza cyane, ishuka rishashe, nta mipfunyariko n'imwe ifite ku buryo isa n'iyatewe ipasi. Icyumba cyuzuye umunuko w'itabi, imitwe misugutu usigaye ni ikirundo mu gakopo atamo uwarangije. Ku gisenge haraboneka udupapuro dufasheho twumiyeho isazi zafashwe n'izindi zirimo gupfa. Uno mugabo azwi nk'umwicanyi wa apartheid, nta menya akigira, ni magara make. Nyuma y'indwara y'umutima aherutse gucibwa amaguru yombi, ubu akaba agendera ku kagare k'abamugaye n'inkovu zimubabaza cyane. Igihe bamubagaga, Van School yasabye ko bamutera umuti wo kutumva ububabare aho kumutera umuti wo kumusinziriza kugira ngo ashobore kureba uburyo bamuca amaguru. Aseka imbere y'umunyamakuru yaravuze ati, nashaka kumenya uburyo bigenda, nabonye bahita bakata igufa bakoresheje urukezo. Mu kuvugana na BBC World Service, Van School yashakaga kumvisha ko atari ikigome nk'uko abantu bamuvuga. Mu gihe cy'imyaka 3 mu myaka y'1980 hagarikiwe n'ubutegetsi bw'ivangura ryari muri icyo gihugu, yahaga uburenganzira bwose abanyafurika y'Epfo b'abazungu. Van School yishe arashe nibura abantu 39, abishwe bose bari abirabura. Umuto muri bo yarafite imyaka 12. Ubu bwicanyi bwabaye muri East London, umujyi wo mu ntara ya Eastern Cape urangwamo umuyaga mwinshi. Van School yari umuzamu icyo gihe, yari yarahawe akazi ko kurinda ahantu hagenewe ubucuruzi hagera kuri 70. Ubwo bucuruzi bukaba bwarakorwaga n'abazungu, amazu yaho barira, amaduka, inganda hamwe n'amashuri. Akomeza avuga ko abo yishe bose bari inkozi z'ibibi, ngo yabafashe mpiri barimo bamena inzugi ngo binjire muri izo nyubako. Yari umunara wica abantu, yari umukinnyi wa filime Dirty Harry, bivugwa na Issa Jacobson, umunyamakuru muri Afurika y'Epfo, ndetse akaba n'umwanditsi w'amafilime. Yamaze imyaka 20 akora amaperereza ku rubanza rwa Van School. N'abantu bishora akenshi batagira epfo na ruguru, bashobewe, bagenda batoragura mu myanda hanyuma bakiba ibyo kurya, ibyaha nyine bito bito. Ubwicanyi bwa Van School rimwe na rimwe wasangaga yishe abatari bake mu ijoro rimwe gusa, bwateje ubwoba mu banyagihugu b'abirabura muri East London. Amakuru yakwirakwiye mu mujyi yavugaga ko uyu mugabo yari yarataziriwe whiskers, mu rurimi rw'ikikosa bishatse kuvuga umugabo w'ubwanwa. Yashimutaga abantu mu ijoro, ariko abo yarasaga ntiyabikoraga yihishe. Ubwicanyi bwose yakoze hagati y'1986 n'1989 niwe wenyine wagiye kubumenyesha igipolisi, ariko irekurwa rya Nelson Mandela mu mwaka w'1990 wari uyoboye abarwanya ubutegetsi bwa apartheid ryabaye ikimenyetso ko uku kudahana kurangiye. Umuyaga w'impinduka kuye muri Afurika y'Epfo nyuma y'igitutu cyaterwaga n'abaharanira uburenganzira bwa muntu hamwe n'abanyamakuru, uno muzamu yahise atabwa muri yombi mu mwaka w'1991. Urubanza rwa Van School ni rimwe mu manza zabaye ndende mu hahise Afurika y'Epfo, rwabayemo ubuhamya butari buke n'ibihumbi by'inzandiko zerekana ibimenyetso. Hagati aho urubanza rwe rusa n'urwapfiriye mu rukiko. Igihe bamusomeraga menshi mu mategeko ya apartheid niyo yari agikora mu bucamanza. Nubwo yishe abantu 39 yahamijwe ubwicanyi 7 gusa, yafunzwe imyaka 12 yonyine. Igipolisi kiracyafata ko ubu bundi bwicanyi 32 bwari bufite ishingiro, kubera ko amategeko yo mu gihe cy'ubutegetsi bwa apartheid yahaga abantu uburenganzira bwo kwica abantu b'inzaduka iyo banze guhagara cyangwa bagahitamo kwiruka bamaze gufatwa. Van School yashingiye cyane kuri ingingo mu kwerekana ko ntacyo ashinjwa, aho yavuze ko abo yishe yabishe barimo bariruka. Iperereza rya BBC kuri Van School ryagarukiye kuri ubu bwicanyi bufatwa ko bwari bufite ishingiro, rikaba ryinjiye cyane mu byegeranyo by'igipolisi byibagiwe ibipimo byo kwa muganga hamwe n'ibyavuzwe mu buhamya. Iri perereza ryari riyobowe na Issa Jacobson, rikaba ryarimo inzandiko zo mu bubiko z'ubushakashatsi bwakozwe mu mijyi itari mike mu ntara ya Eastern Cape. Inzandiko nyamukuru zari mu magana n'amagana y'ibikarito bihishe mu byumba ntamenwa.
ati ibi bintu birasiga ubwenge, biratangaje kumva uburyo haba ubutabera bushobora kureka ngo ibi bibe. Bimwe mu byemezo by'incamugongo umugore Jacobson yabonye ni ibyavuzwe n'ubuhamya biri mu bantu bakomerekejwe na Van School ariko bagakira. Ibi byemezo bitandukanye n'ibivugwa n'uno muzamu mu kwiregura, aho avuga ko yabarashe barimo biruka. Abantu batari bake bavuze ko Van School yabarashe bazamuye amaboko bamaze kwizana. Abandi nabo bavuga uburyo bakinaga ku mubyimba, ababaza nimba bashaka guhagarikwa cyangwa kuraswa imbere yo kubarasa mu ruhame. Undi yavuze uburyo yarashwe mu nda ariko asaba amazi imbere yo gukubitwa imigeri mu gikomere cye na Van School. Uno muzamu yari afite masotera cyangwa pistole ya milimetero 9, akenshi yabaga yuzuye amasasu adasongoye cyane ku mutwe, ibi bigatuma iyo isasu ryinjiye mu muntu rimusatura nabi cyane. Igihe kimwe yarashe amasasu nk'ayo 8 umugabo utari ufite intwaro. Mu bwicanyi bw'ubugome budasanzwe yakoze ku itariki 11 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1988, Van School yarashe umwana w'umuhungu w'imyaka 14 yari yinjiye mu nzu yaho barira ashaka udufaranga. Uno mwana yabwiye igipolisi ko yihishe mu musarane, amaze kubona Van School n'imbunda ye avuga ko uno muzamu yamutegetse gusohoka agahagarara ku rukuta hanyuma akamurasa amasasu menshi. Mu byemezo yatanze avuga ati yantegetse guhagarara ariko ntabyo nashoboraga, igihe nari ndyamye yanteye imigeri mu kanwa, yarampagurukije hanyuma anshyira ku meza yongera kundasa. Uno mwana yararokotse ariko ntibemeye ibyo yavuze, yashinjwe kwinjira mu nzu ku ngufu. Abenshi mu birabura bakiri bato bavuga amabi bakorewe bakaraswa na Van School, bose byabagendekeye nk'uko ubuhamya nk'ubu bwarumviswe igihe Van School yarimo araburanishwa, ariko umucamanza yapfushije ubusa ubuhamya avuga ko ntacyo bumaze kandi ko butizewe. Nta tsinda ry'abacamanza ryiga urubanza muri Afurika y'Epfo, irivuzwe n'umucamanza niryo rya nyuma. Igihe Van School arimo aburanishwa, abenshi mu bazungu baba muri East London baramushyigikiye. Umwe mu baherwe yasohoye amafoto yo gushyira ku modoka harimo ishusho y'uyu muzamu, hari handitseho ngo ndagukunda Louis, hafi y'umutima wuzuye ibitoboro by'amasasu. Biragaragara ko ubutabera bwarangwagwamo ivangura, bivugwa na Patrick Goodenough, umunyamakuru wa Afurika y'Epfo wayoboye iri perereza kuri Van School mu myaka y'1980. Yanakurikiranye urubanza rwe. Ni benshi cyane bamushyigikira, ntago yari gushobora kuva imbere y'icyaha nk'iki. Nta gihe ntarengwa cyo gukurikirana icyaha cyo kwica cyangwa kugerageza kwica muri Afurika y'Epfo. Mu bisanzwe nta kintu na kimwe cyabuze igipolisi kongera gutangira urubanza rwa Van School kikongera gusuzuma ubu bwicanyi buvugwa ko bwari bufite ishingiro. Ahanini Louis Van School yarasohokaga akajya kwica abanyagihugu mu gihe ashakiye, bivugwa na Dominic Jones, umunyamakuru wafashije mu kumenyekanisha ubwicanyi bwakozwe n'uno muzamu mu myaka y'1980. Bimwe mu bintu bibabaje cyane iperereza rya BBC ryagezeho byavuye mu biganiro yagiranye na Van School ubwe, byerekana ko yishimira ibikorwa bye. Yabwiye BBC ati buri joro riba riri shyashya, nimba twabivuga gutyo. Nyinshi mu nyubako z'abakire yarindaga zari zifite ubuhanga bwo gutabaza budasohora ijwi. Iyo habaga hagize umuntu w'inzaduka winjira, Van School yahitaga abona ubutumwa bumuburira, ibyatumaga yitegura, mbese akamenya neza aho yaba ari muri iyo nyubako, kandi yahitaga agenda ari umwe. Ati nta nkweto nari nambaye n'ubufindo, nta nkweto uba wambaye kuko urimo gutambuka bahita bakumva. Ntiyigeraga yatsa itara, ahubwo yakoreshaga kwihumuriza gusa. Ati yo hagize uhinjira nahitaga numva impumeko. Van School avuga ko atigeze agenda afite intego yo kwica abirabura kandi ko nta vangura afite, ariko aremera ko kubahiga mu mwijima byari biryoshye. Imbere yo kuba umuzamu, Van School ya mupolisi wa East London mu gihe cy'imyaka 12 yakoresheje icyo yita imbwa zitera, zakoreshwaga mu guturisha no gufata bari mu myigaragambyo n'inkozi z'ibibi, hafi bose barabirabura. Agereranya ibi n'umuhigo ariko bw'ubwoko butandukanye. Tetinene Joe Jordan wahoze ari mu barwanya ubutegetsi bw'ivanguraruhu akaba yarakoreraga muri East London icyo gihe cy'ubwicanyi bwa Van School arayibuka neza. Ati yakoraga umuhigo neza ahiga abantu. Van School ahakana yivuye inyuma ko atari umwicanyi wica akongera akica, kandi yemeza ko ibintu byose yakoraga byari bijyanye n'amategeko. Nimba hari abantu bababajwe n'ubu bwicanyi, avuga ko bakwiye gushinja igipolisi cya Afurika y'Epfo. Avuga ko igipolisi kitigeze kimunenga cyangwa ngo kimwiyame, ahubwo ko cyari kimushyigikiye kikamutera intege. Agira ati buri mupolisi muri East London yarazi ibyarimo biba, abapolisi bose bari babizi, nta na rimwe higeze haba umuntu umbwira ati Louis urakabije cyangwa reba ugarukiriza aha cyangwa icyo ari cyo cyose. Bose bari bazi ibyarimo kuba.
mu nyandiko z'ububiko bw'igipolisi umugore Jacobson yasanze hari ubwicanyi bwabaga abapolisi bahagaze aho bubera nta gihe na kimwe bigeze bahagarara ko baba barafashe Van School nk'ukekwaho ubugizi bwa nabi. Ku nshuro nyinshi igipolisi cyananiwe no gufata amashusho y'abiciwe ahantu kandi cyananiwe no gukusanya ibimenyetso nk'ibisigazwa by'amasasu. Akenshi Van School ni ugaragara nka kimenya bose cy'ubwicanyi yakoraga, rero ibi avuga byari kuba ikimenyetso cyo kugira ngo buri kintu cyabaye kimenyekane uburyo cyagenze. Goodenough ati ibi byari ugukingira ikibaba. Yarashyigikiwe n'abapolisi kuva ku bato kugera ku bakuru. Ntibari gukora amaperereza ahubwo bicaranaga nawe bagasangira itabi bishimye, imirambo irambaraye hafi yabo. Mu bihe byose Van School niwe warasaga, ariko hagati y'abapolisi n'abaherwe bamuhaye akazi nabo bagize uruhare mu bwicanyi bwabaye muri East London. Jacobson ati Van School yari umwicanyi yica akiyongeza kubera ko hari abantu bamuretse akaba umwe muri abo bicanyi. Ku miryango y'abiciwe na Van School kwidegembya kwe no kubona leta yarananiwe no gupereza ubwicanyi bwe ni isoko idakama y'umubabaro. Hari bamwe batigeze babona imibiri y'abantu babo. Bisa nkaho twatereranywe muri iki gihe cy'umubabaro ku mutima, igihe cy'ishavu. Bivugwa na Marlene Muvumbi wabuze musaza we Edward wishwe na Van School mu mwaka w'1947. Umurambo we washyinguwe n'abategetsi mu bitaramenyekanye, umuryango utabyemeye. Hari abantu benshi batazwi irengero kugera ubu ndetse no mumva ntibyarangiye. Urubanza rwa Van School rwatangira imbere y'itsinda ukuri no koroherana by'umwaka w'1995 muri Afurika y'Epfo, ryatanze indishyi y'akababaro kubakorewe amabi n'ubutegetsi bwa apartheid. Sharon Craig wahoze aharanira uburenganzira bwa muntu yagize uruhare rukomeye mu guhatira abategetsi ba Afurika y'Epfo gukurikirana Van School. Ababajwe cyane no kubona yemerewe kwidegembya. Uno mugore ati ubucamanza bwakoze nabi cyane, nta ngingo yabuza ko urubanza rwe rusubukurwa bushyashya. Van School yakatiwe umunyururu w'imyaka irenga 90 uyu rubanza rwe rwarangiraga, ariko umucamanza yaramwemereye ko ashobora guhanirwa buri cyaha icyarimwe n'ikindi. Yararekuwe by'agateganyo mu mwaka w'2004. Kurekurwa hakiri kare abicanyi bo ku butegetsi bwa apartheid ni ikibazo giteje impaka muri Afurika y'Epfo. Mu mwaka w'2022 habayeho imyigaragambyo i Johannesburg yo kwamagana irekurwa rya Janus Walus by'agateganyo wishe umunyapolitiki warwanyaga apartheid Chris Hani. Imyaka mike imbere yaha Eugene de Kock wari uyoboye umutwe washinjwaga gushimuta, iyicaruzo no kwica abirabura batari bake barwanyaga apartheid nawe yararekuwe. Kuri ubu Van School amara igihe kinini hafi areba umukino wa rugby, anywa itabi ubundi akina n'imbwa ye Brutus. Avuga ko atibuka byinshi mu bwicanyi bwe. Amakuru amwe avuga ko ashobora kuba yarisha abantu 100. Van School arabihakana ariko akemera ko abo yarashe bashobora kuba barenga 39 bazwi. Yaravuze ati ni ukuri sinzi abo narashe uburyo bangana, bamwe bavuga barenga 100 abandi bavuga 40. Reka mvuge ku bwizi impaka ko narashe abantu 50. Avuga ko yishimiye ibikorwa yakoze mu gihe cyatambutse. Ati ngewe sinumva ko hari icyaha nakoze, sinicuza mu mutima wanjye. BBC yegereye igipolisi cya Afurika y'Epfo igisaba kugira icyo kivuga ariko nticyasubije. Abategetsi nta bisobanuro batanga igituma nyuma y'ubutegetsi bwa apartheid batongeye ngo basuzume ku bwicanyi Van School yakoze. Marlene Muvumbi ati umubabaro ni mwinshi cyane kandi ubu sinumva ko hari ibyakozwe bikwiye kugira ngo dushobore gukira. Sabo gusa bishwe na Van School, nabo bose bavuga nk'uko ku bwicanyi bw'ubutegetsi bw'ivangura. Na nshuti bakunzi ba Theo Barasane tuyakudusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza. Nimukore subscribe, like ndetse munasharinge.